have quality. When you understand it. Na jana nemo no nyeto riri. Me am a student of politics leadership and governance. Watara raia. Ega udhu na watara Rigathi. No, like you do in your power yako. Do uniele na you learned anything yourself. In a big way. First of all, I'm a student of politics and I'm a still I do politics and leadership and governance. That you got in hey they come to. Waihura. Rigathi atida akiuga ni turathomire. Tondu riri aya tureciragia mareto gikuyuri. Mathi haria bara-ini mararumire mundu 5,000 mundu uringi 10,000 aratumia kanua thaici no mararia mundu owenja no makatukorwo na andu thikirie ndemko Waihura mundu ucio githuna haragura MCA mubunge governor kana senator tida yake ukumumenya atia please ugithi kuya runiri wegitagio account ukarora account yaku ibihivite miaka 2 so what you are saying vitali ni riri tafadhali mundu oka augite no Wamunyoro igoti peke yake mwire it's not enough. It's not enough. I didn't go over movie. Jeff, it's not enough. Can you come with something better? Okano do keep it. What's your market with it? Urute uira na mahakirwo ri. Uguta uira ko. Ehe ni o matwiraga. We! Thank you. Geti magiaku gogote. Oh, thank you so much. Wewe igatiriri mahakirwo. Wale homa kihago. Nenda tumeto kwa kada ugatiriri. 5,000 na 10,000. Ugakorwo we ni ndiro iraheana. Ndo itondo riri. Magiro kama na nikyo itangirio gwete mu. Makwira te waiga 5,000. Nenda ugatiriri 5,000 na 10,000. Ni maugire na ni andu maugite ugo makiuga ni ndireteirwo. Ni ciari hau tutigacoke tu ni maundu mariho kiugia ni giki twiciragia ni agikuyu no kumbe bara yauma magithina mwena uri ungi so tuga atiriri hangikona andu na ikio bata wa kiama turenda kiama giki ikorwo na andu kurite ati tundu tutigakora president maybe not twage deputy no tungikorwo na andu igana rimwe abunge itanoka kuri bote ni tikitie 2027 president yakahora president oweku ni no gwire umuthi tundu rekenjarie to nikyo ndi haha ni no gwire Waihura we to nginya ngako ngikohost I know but can I tell you today uria ni njui tundu ndaikaria miaka 4 ngithoma siasa university na Nairobi ndathomire ndaikaria miaka 4 arĩa magithoma veterinary magithoma muno na utangatha ndaikaria miaka 4 ngika political science and government ni no gwire umuthi ni ndathaga na nikyo ni tenda u degree ciothe ikorwo ile miaka 4 Baya doke wa. Architecture na ingĩciko cia mĩaka 6. Itano. Ndugutire digiri gĩkoragwo rĩrĩ wa mĩaka 2. Nĩ njũĩ. Reke ngĩkwĩre. Ni no ngwĩre ũmũthĩ seated here. Mathabu marĩa meho thaa ici twaragia nawe. O hĩndĩ ĩrĩa Rigathi aikũrũkire ũguo no gũkura ta 90% cia kĩrĩma gĩathire milioni 6 na ndĩrakwĩra atĩrĩrĩ nĩ hinya mũno ndirona president gũcoka. Suppose he will win. Can I tell you today? Suppose goire na please gria gucokithio hanini 2018 so ne kuga tutira gucoka thutha ni twahitigie munene uhuru hena uria oi tutiafuatire but I can tell you ni undu uria kuhanaga hindi the same place kare mundu agaite na guthitome vira kuria na kanitha na kina kuina rwimbo rungi ruinagwo ndirakwira hindi ra handshake ekikire andu ingi aria mari natha na mundu tundu ni agathakite kaundu kangi weri hindi ono gwandu ingi mamwire mundu ni kuru nitukamuthio tweka kabiri miaka 4 ino ni mwaka umwe gutikire we gucenjia Waihura witu Oga suppose he wins. I can tell you today. Kura ciukaga kura ibangagwo tene. Kiama kenyu ni gakorwo na whichever the party. Yes. Ni gakorwo na presidential candidate. Gucokia na ihenya na yo ndigutera matha. Very deliberate. Ndauga ndurire ingi. Kiama kenyu. Kiugia ni giki. Kiama kenyu. Presidential candidate. Presidential candidate. Moge koyo. Presidential candidate witu thaici. Uria urariokia federa ya presidential candidate kuma kirima ni Rigathi Gachagua. Okay, no achoke. Atiriri kote. Yes.